Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton, enjoy! Yang punya pacar ngakunya jomblo. Hah? Faedahnya apa, Bos? Yang suka minta pap. Hah? Faedahnya apa, Bos? Yang pakai hijab tonjolan kemana-mana, Hah? bedanya apa, bos? Yang suka screenshot, apa sih namanya ini? Yang suka posting screenshot video call, bedanya apa, bos? Yang suka foto di depan cermin, yang mukanya ketutupan, faedahnya apa, bos? Yang pakai jam tangan mati. Faedahnya apa, Bos? Yang suka ngelus-elus dengkul di lampu merah. Faedahnya apa, Bos?